Ngaba abagabo 14 badasanzwe Bibiliya ivuga ko barongoye abagore benshi gusumbya abandi, ni ukuvuga ngo abagore basumba umwe. Uwa mbere ni sekuruza w'amahanga ari we Aburahamu, warongoye abagore 3. Uwa mbere muri bo ni Sara, wahoze yitwa Sarayi, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 20 ku murongo wa 2. Haranditse ngo Aburahamu avuga Sara umugore we ati ni mushiki wanjye. Umugore wa kabiri Aburahamu yarongoye ni uwitwa Hagari, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 16 ku murongo wa 4. Haranditse ngo aryamana na Hagari asama inda, abonye yuko asamye inda bimusuzuguza nyirabuja. Umugore wa gatatu Aburahamu yarongoye ni uwitwa Ketura, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 25 umurongo wa 2. Haranditse ngo Aburahamu arongora undi mugore witwa Ketura. Abo nibo bagore Aburahamu yarongoye uko ari 3: Sara, Hagari na Ketura. Umugabo wa kabiri ni uwitwa Yakobo, umuhungu wa Aburahamu, warongoye abagore 4. Uyu Yakobo nawe tumubara nk'umuhungu wa Aburahamu, kuko uyu Yakobo yabyawe nanone n'umuhungu wa Aburahamu witwa Isaka. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo. Uyu Yakobo rero iyo dusomye muri Bibiliya yera mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 35 duhereye ku murongo wa 22 tukageza ku murongo wa 29, Bibiliya itwereka abagore yarongoye uko ari 4. Uwa mbere ku murongo wa 23 ni uwitwa Leya. Uyu Leya yabyaye uwitwa Rubeni, Simiyoni, Lewi, Yuda, Isakari, Zebuloni. Umugore we wa kabiri witwa Rasheli. Uyu yabyaye abahungu 2, Yosefu na Benyamini. Umugore we wa gatatu witwa Biruha, umuja wa Leya, yabyaye Dani na Naftali. Umugore we wa kane witwa Zirupa, umuja wa Rasheli, yabyaye uwitwa Gadi na Ashera. Ni ukuvuga ngo abagore be ni Leya, Rasheli, Biruha na Zirupa. Umugabo wa gatatu ni uwitwa Dawidi. Uyu Dawidi nawe yagize abagore benshi barenze umwe ndetse n'inshoreke. Iyo dusomye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 27 tugasoma ku murongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo Dawidi nawe n'abagore be bombi, Ahinowamu umunya-Yezereli na Abigayeli w'i Karumeli wari muka Nabali. Iyo dusomye mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 3 duhereye ku murongo wa 2 tukageza ku murongo wa 5, tuhasanga ko Dawidi yari afite undi mugore witwaga Maka, umukobwa wa Tarumayi umwana w'Igeshuri. Tugasanga ko yari afite n'undi mugore witwaga Hagiti. Hanyuma tukasanga ko yagiraga n'undi mugore witwaga Egila. Ni ukuvuga ngo muri makeya Bibiliya itugaragariza ko Dawidi nawe ari mu bagabo bashatse abagore barenze umwe, abagore benshi.
umugabo wa kane Bibiliya ivuga washatse abagore benshi ndetse wanamenyekanye cyane kuri iyo ngingo ni uwitwa Salomo, umuhungu wa Dawidi wari warabyawe n'umugore witwa Betisheba wahoze ari muka Uriya. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'iby'abami igice cya 11 ku murongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo yari afite abagore b'imfura 700 n'ab'inshoreke 300. Nuko abagore be bamuyobya umutima. Ni ukuvuga ngo Salomo niwe muntu Bibiliya ivuga watunze abagore benshi gusumba abandi. Yari afite abagore bagera ku 1000. Uwa gatanu Bibiliya ivuga ni uwitwa Rehobowamu wagize abagore 18 ndetse n'inshoreke 60 nk'uko tubisoma igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 11 duhereye ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 23. Umugabo wa gatandatu Bibiliya ivuga warongoye abagore benshi gusumba abandi bagabo ni uwitwa Abiya warongoye abagore 14 bose nk'uko tubisoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice ni cya 13 umurongo wa 21. Bibiliya iravuga ngo ariko Abiya arushaho gukomera arongora abagore 14, abyara abana b'abahungu 22 n'abakobwa 16. Umugabo wa karindwi Bibiliya ivuga warongoye abagore benshi ni uwitwa Lameki. Uyu Lameki yakomokaga mu muryango wa Kayini. Bibiliya itubwira ko Lameki yarongoye abagore 2 nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 4 ku murongo wa 23, aho Bibiliya ivuga ngo Lameki abwira abagore be ati Ada na Zira nimwumve ijwi ryanjye. Umugabo wa 8 Bibiliya ivuga warongoye abagore benshi nawe yarongoye abagore 2 ni uwitwaga Elikana nk'uko tubisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 1 umurongo wa 2 aranditse ngo kandi yari afite abagore 2, umwe yitwaga Hana undi yitwa Penina. Yego uwo niwe mugabo wa 8 Bibiliya ivuga warongoye abagore benshi gusumba abandi. Ni Elikana wabyaye Samweli amubyaye ku witwaga Hana. Ni ukuvuga ngo yari afite abagore 2, uwitwa Penina n'uwitwa Hana. Umugabo wa 9 Bibiliya ivuga warongoye abagore benshi nawe yarongoye 2 ni uwitwaga Shaharayimu wabyaye abana dusoma mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 8 ku murongo wa 8. Bibiliya iravuga ngo Shaharayimu abyarira abana mu gihugu cy'i Mowabu amaze kwirukana abagore be Hushimu na Bara, abyarana n'umugore we Hodeshi, Yubabu na Zibiya na Mesha na Marukamu na Yewusi na Shakiya na Miruma. Abo nibo bari abahungu be abatware y'amazu ya basekuruza. Umugabo wa 10 Bibiliya ivuga warongoye abagore benshi kurusha abandi bagabo muri Bibiliya ni uwitwaga Berushazari. Iyo dusomye muri Bibiliya igitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 5 ku murongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo nuko Berushazari agisogongera kuri vino ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyose Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu.
kandi kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be b'inshoreke ze babinyweshe. Bibiliya ntitubwira umubare runaka w'abagore ba Belushazari, usibye ko ivuga ko bari benshi. Umugabo wa 11 ni uwitwa Yehoyada, nk'uko tubisoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 24 ku murongo wa 3. Yehoyada amushyingira abagore be babiri, abyara abana b'abahungu n'abakobwa. Uyu nawe yari afite abagore babiri. Uwa 12 Bibiliya ivuga ni uwitwa Gideyoni, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'abacamanza igice cya 8 ku murongo wa 30. Aranditse ngo Gideyoni uwo abyara abahungu 70 kuko yari afite abagore benshi. Tumaze kuvuga abagabo 12 Bibiliya ivuga barongoye abagore benshi kurusha abandi. Twari twababwiye ko muri iki kiganiro cy'uyu munsi turababwira 14 gusa, tugiye kuba tugarukiye ahangaha. 2 turabazigamye, tuzabavuga mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze. Uwo mwumvaga nta wundi ni Dieudonné Imanirumva kuri channel ya Imanirumva TV1. Haramutse hari igitekerezo mufite, inyunganizi cyangwa indi commentaire, mushobora kutwandikira muri komenti cyangwa mukatwandikira kuri nomero yacu ya WhatsApp ariyo 079 015 66.